Ano yus bopoy. Apa sih do? Ano yus bopoy. Lagat tuay do. Awar na bibitang buas. Lai lah Igo na programa de ano tuon o igo na say pati, igo na say calak. Kami bitiloy. Asay ku, igo na say programa da tuon. Pacok luwat si mada tuon mininoy na da kliak ano na o. Coba kliak ano na o. Cuas nama turua na dah. Cuas nama tuya. Na kudo si programa da na ipu na uneun, na ipu na warung programa da tuon o. Kau sana sih ada. Ada anak tu si akak, nak ada anak tu tak kira ada anak tu akak cuba kalau ada tuan anak nu babi capa anak nu. Kalau ada anak tu nak macam ada anak tuan nak. Hoi, sang ke men na dua kramin anak keme bah, ha? Ndrio as kebe tu puek anak keme. Oi bala sing alat. Nu urus masing-masing mana ada anak kurus anak masing-masing cuba kalau maham anak tuan. Kau ni cai guna dia. Anak udi babayak, mau kayanya bayar jika si tak judul anak dia. Udi babi tir. Ya, ya, ni lagi tu ada kami lek capa. Cuba kalau Oi sebab ada anak tuan mana kena ada udi kena masuk. Akak kita nakak. Oh, ni dah kita masuk bah. Mau ada anak tuan lah. Mana anak tu caberia sudah mana no caberia. Mana anak tuan no bawa. Anak dia. La ilaha illallah. Wah, anak wele. Wele. Assalamualaikum. Wah, ewa anak gua. Gatoy mana anak. Mana anak putih. Mana anak ku catat. Kasi salah anak ku ambil berita aku anak udi ngaem. Coba aku bagi lu. Anak udi ngaem ku berita anu tadi. Bang, anak udi ambien tu bak pisang. Coba tiba kamu di muka ada anak tuan. Datang makan tuan je. Oi, saya aku. Bang, aku mau baca tak. Aku ada main nyen deh. Patai makan gue ni. Patai makan lagi. Baca tak ada wah. Si ada anak udi ngaem bak pisang. Udi muka ada tuan lah udi namen. Tuan lah tu anak dia. Aku mau memainnya no. Aku memain deh ya. Patai mana aku tadi. Lalar sabar. Sabar. Kamu ada tak pun aman eh.